Pamiarsa Krama Bali pemekasnyane umat Hindune nami akeh pisan dresta miwah adat istiadat sane kantun ngelimbak dados budaya ring tengahing kramane kantos mangkin. Ring kewentenan inucap dresta sane kelaksanayang pinaka jalaran antuk ngentenin pikayunan kramane mangde sayan rumah ketang rasa menyama beraya. Budaya Bali, adat istiadat, miwah dreste sane ketami saking lelur Krama Bali ni, tios medue semertin ring sejeroning anggen sesulu urip taler pinaka jalaran antuk ngentenin krama mangdane satengulengang rasa menyama beraya, pikayunan antuk sayan raket rumaket, saling asa, saling ase, mejantan kebuatan pisan ring tengain ap jagat sekadi mangkin, melarapan pemargi dreste sane kantun memargi, tur ketelebang becik oleh kramane, kap tiang sidon nuldulin manah krama, eling ring pesematonan, miwasi dengeret indria, ring sejeroning nampenin pekobat sani kepanggi. Krama Bali, pemekas krama Hindu Bali, kap tiang setata eling ring raga, eling ring pelemahan, eling majeng kauripan tur pesematonan, tetuak nyane, mangda krama jakti-jakti, sidena lebang becik aja-ajahan agama, ring sejeroning lintangin kauripan. Napi male, ring tengahin ap jagat sani kantun agang pisan nampenin pekobat sosial, kanan krama sani ngulurin indria, pemuputnya nih, ngutuang kanan kaon pantaraning pesemetonan, ngelintangin dreste sani memargi puniki, leluhur namiang tata titi, anggen ngentenin krama nih, mangdanes tata anutin ajan dreste leluhur, mangde dreste kantun rajak memargi, lestari, tur kramane saling asa, ase, tur masikian ring sejeroning masemetonan. Juliana, Bali TV.